pache ho amat thu phanvin koima phai chi loadingin akigian hatawin hi hesitation political agent pan kimoding an se ki phapchun pu sem thongin thinglang langa ke obidingin engdong tai nisim som na khat October chun oktan mana KUKI also the JC kins ato common akyo lim kitawe ipidinga phaya nom ta ki hodinga ka kawule ichiting hang ku chonga hi nei ko ham kuli hin piu bin ka ti ding kal wal ke ya ko na sebe ding i maum po sei na ngai lo le go na chung wa ka ta ding a hi ai po hi ti chon thu sei la pot hin ke on sol kal do na ding lung chim ka nei po he a hin la ni to ga la bang ka chi lo hel do he ke o hi in doi sil doi ho te ka hi bin dam mo ve shi chule chi na to le i ka ti diu ta vui long i loin thi sim ga thi ta leng mo ka thau mi ti khol hung lo ding he ta ki je chun friend sa chi ding wang cho kan no mi hi lo ve ki chi sil to kha do pi kha chule dang ka sang thum ka in choi ve nei san pi vil lang friend sa wang nei so li be we den ha pu ki chi ka tui bu he mu min kanong poi na til chayo kinong chayo ka sei sa hin ima cha nung sei ma sei dawe nanop lo mo mongule ama sa pena in suna dangka cheng som chi akum si le kha sana na pi diu chule go na na chanding lo mo na chandi wa hi me je ichiram hi donun lang ata in hu ki gel pakit chu zo tinga velin ki ho khom kit nu te hapu nang in zong ka thil pi ule ka tui bu nei san pi lo ji un ke on jong ram sang thei pu hinge na sei bongin ki mu to kin na ding pha chu hin bong tan hin la ke ho he Hunam Naman sa te ding nei gel hi un izam ka Hunam na hin man la Hunam ka man ding koi ding a jong nung lo ding hi ki ho mau chu ki ho cham thei lovin anaki hen tawvin JC Hagginson oktan a ki ho now hepata lovin 17 October 1917 a lompi anahal ha phadovin KUKI celebrities culture na sata in anaki daw tawin a hi